هفسروك دم بارتي تنجر باكرهان لبرلمان تركيا آخفي بحثا روج آوای کردستانی کر. گوت هنجي او نافروك وان هفديتنين شامي كد نافرا مظلوم عبدي وسروكي سوري احمد الشرع دا تشيبونا بتمامي نزانن نافروك وان هفديتنان تشيه لي بردوانبونا هفديتنان دبيجا قالكي جرينجا وهيفيا وان اوا كو كرد علوي درزي لسوريا بجهن مافين خوين بنكهين وروا باكرهان قوت دفي حكومة سوريا لهمبري هالوسطة بوزيتيف اريني يا هسده ومظلوم عبدي وكردان برسفك افاكارو اريني بدا دبيجا دفي تركي جي لقال ريفا بريا خسر راست الراست هفدي تنابك هفسروك دم بارتي قوت فكرنا دريه سينوري يه نصيب نقامشلوجي قال لكي ديروكي باوي. Görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürt... هێژی ئەم ناڤۆڕۆکا وان بتەمامی نزانن. لێل گۆڕدا خویانیان چافکانیان هەسەدێ هەفدیتن هێژی بەردەوامن. بەردەوامبوونا وان هەفدیتنان گرنگە. هێوی دیکم کو ئەف هەفدیتن ji bo ku Kurd, Alewî û Drûz li Sûriye bigîjin mafên xwe bingehîn bibin alîkar. Niha ev daxuyanî îradeya çareseriya û helwesta avakera Bakur Rojhilatê Sûriye careke din derxistiya holê. Ev zimanê berpirsyariyê ye. Ev zimanê çareseriyê ye. Ev zimanê siyasetê ye. Tişta ku Hesed û General Kobanê kiriye, hêviya me jî ev e. Divê hikûmeta veguhêza Sûriyê xwedî helwesteke ku li gorî vê helwesta avaker û pozîtîfa Kurdan be. Niha dor a Şamê ye. Divê Şam jî êdî bersivên avaker bide van gavên avaker. Herwiha divê Tirkiye li gel rêveberiya xwesera Bakur Rojhilatê Sûriyê peywendiyan rasterast siyasiya va bike. Li gel rêveberiya veguhêza Şamê hevdîtnan dikin. Lê em li vir vê daxwaza xwe careke din dubare dikin. Divê Tirkiye li gel rêveberiya xwesera Bakur Rojhilatê Sûriye rasterast hevdîtnan bike. Divê tenê bi vê yekê nemîne û dikare bi vekirina deriyê sînoriyên Sêbînê jî gaveke dîrokî bavêje. Ev dê baweriya li hember Tirkiye jî bihêstir bike. Sınır kapısını da açarak tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir.